Nah go cerita je mun urang nasib urang urang kasihan hawa kita tak kena sedekah ke Rasulullah. Yang kepegah ge hargai pemberian go. Nasib urang ge hadiahan buah anggur. Necok buah anggur di kan. Leh dapat solang peluk niat juk ke Rasulullah. Biasa Rasulullah waktu na urang juk makanan, na urang hadiah makanan, berangkap pua makanan, nyan heui sahabat-sahabat, urang-urang lain pakai baju rame-rame. Tapi hana langsung diterima ke pakai jur lain ke, narata lele Rasulullah. Kejadian ba uronya, na urang kasihan dia. Tiga yang kutrip agak pre, pajan wate kena juk makanan tiga ke Rasulullah. Kena kanduri ke Nabi, menanlah bahasa gedanya. Merempak ke tempatan atau baurok necok buah anggur leu rengian dalam peluk atau pulang plastik yang kalih gebuk kagak pemutleh nyan yang paling good bau rengian dia rengian pisang nak rasa sih leh thobi ke ya kebedah ya juk Rasulullah entuang Rasulullah nerima makanannya nerima buah anggurnya necok Rasulullah necok sini napa juk Matham ya Allah lebih tak boleh main. Matham dah. Orang ada nampak jauh Rasulullah meri juga tanya matham. Deh daripada raut wajah Rasulullah nepetun matham. Tepit mentah-mentah. Dan tanya yang lewat jauh, mameh Rasulullah berat. Mameh dah juga. Pandai buang angurnya ini. Nampak jauh lah Rasulullah, nampak jauh juga. Necok nelup lam lerian Nabi lam ke Nabi. Necok Nabi maaf lau. Arab hingke ni badai. Hana kita betun ti. Sahabat lain kahireun ne pakeun uronyo Rasulullah hana ke betaba ke urangnya. Biasanya ne heui le Nabi ni pajuh ni cok ti nak tepo. Sahabat kandurinya makanan yang kadi kanduri leu urang ada berangkaban ke pajuh walaupun BO. Artinya yang naik ke puah ke hai dah pajuh bu ke jeb iya hai dah jeb iya ke pajuh kuih sebab ada yang kadi hadiah le urang Islam kepada urang Islam berupa makanan ataupun berangkap puah nyatanya berkat sebab kena tata lakai ada yang kagak kanduri nyan ka berkat sebab nilai jih kan mangat hana mangat nilai adalah sedekah. Nak pajuh sini nak le Rasulullah sampai habis. Senang ke urang kasihannya hana ke depan pegah. Tho yang merempak ke pegah. Tenang tak ada ke yang orangnya. Tanya le urang putkan terus ke tenang tak. Puan tenang ku elok. Sawah plastik Rasulullah ke pajuh buah anggur lu. Pandai buah anggur ke ikak. Hai ata kumita ku ajuk sedekah ke Rasulullah. Lu ajuk hadiah ke Rasulullah. Mana ke pajuh? Habis nak pajuh. Mutini nak tinggal. Nyai urangnya kagak pegah rata jurung rata urang thom kaliang mendung pegah Rasulullah habis ke pajuh buang urangnya kaju ke dia urangnya baru nanti yang lihat sahabat haina ti kerat-kerat bersenda sahabat dengan Rasulullah tanya Rasulullah pekan dia urangnya madron hana bertabah buang urang kamu madron bangka mameh kamu nabi gue pikir lihat sahabatnya mameh dah sebab anak gua pegang masam Rasulullah ke iam yang keputun nyata ke pajuh angguk-angguk padahal bagi putun masam angguk-angguk nak tanya yang le urang jo mameh Rasulullah berai ke nak pajuh ju dedo nak pegah le Rasulullah kan hana lumpi tabak ke urang dron thang me lumpi ke urang dron beno hana lepas nak pajuh mentikan pakon kan angguk dia posit bohkuyuan bohkuyuan lagi bohfundawa matam dan apa mamanya matam Rasulullah bukan hanan pegah anjir Nabi nyamnya tekedi matam menyebut nama tidak pajuhnya matam tak pegah bau urang sedekah nyen semangat ke kan lihat buat dia mah hanggejet tak sedekah li menyebut hana mamehnya hanggejet juk li kan lihat buat tengah perasaan ke
Rut semangat. Nang kejiknya ni dah yang kena adabnya. Sedekah hatta gejuk leu reung berangkap puak menghai murah dit le geyo cok bersenang hati dan memuhi puas ti ke urang juk. Berarti juk leu reung tu tangiang tu tamak nyokak ni. Nya ulok-ulok ulun terima. Ai tembi tanyang dah nyokak juk. Pak dro kudu. Yang kena dia orang kampung atina kuih-kuih hurung kawin wajib ia pergi ke tanya. Mia dodoi juk ke cara mai. Mia mo tekat yang mangat tekai thom. Mia ke karah ki ai bi. Yang thom rupa urang dah pegah. Yang berokai dia, yang kata mumpat.